Sanibonani, igama lami ngamathula. Sizokwenza isibonelo semininingwane engalungile kuma-triangle abonisiwe. Lana-ke sibuzwe ukuthi yimuphi umniningwane wokuqala ongasi iwona kulo mbonakaliso ongaphansi othi u-triangle BCE u-congruent ku-triangle BCA. Bese-ke basitshela ukuthi u-segment BC uparallel ku-DF. Bese-ke baphinde basitshela ukuthi lo mdwebo lona awukho ku-scale. Sizobuka umbonakaliso wabo ukuthi ulungile noma awulungile yini. Manje-ke asibuke esinikezwe kona lana phansi. Bathini-ke la phansi? Bathi u-angle BAC u-congruent ku-angle BED. Le-angle leya i-congruent kule le-angle leya i-congruent kule angle lena. Bese bathi u-segment AC u-congruent ku-segment DE. Segment i-congruent kule segment. Baphinde bathi u-angle ACB u-congruent ku-angle BDE. Le angle lena congruent kule angle lena, simaka kabini ngoba ilingana leya. Bese bathi u-segment BC u-congruent ku-segment CF. Congruent ku-CF lona. Bese-ke bathi futhi u-angle ABC u-congruent ku-angle CFE. Chaza ukuthi ilokhu. Bese bathi lana nalana. Bese-ke futhi lana bathi u-angle BAC u-congruent ku-angle CEF. Bathi congruent ku-CE. BAC u-congruent ku-angle CEF. Ukuchaza ukuthi le angle lena congruent naleya. Manje-ke asiye embonakalisweni wabo sibone ukuthi kunomqondo yini. Manje-ke lana umniningwane wabo wokuqala abawenzile uthi umniningwane wabo lana abasinikeza wona okokuqala uthi u-triangle BED u-congruent ku-triangle BCA ngoba ama-angle side angle awuthi sibone ukuthi le triangle lephansi nale phezulu zi-congruent. Ibukeka ngathi ilungile lena ngoba ine-double arc, le angle side angle ne-side ne-double arc ne-angle ne-side kanye ne-angle. Manje-ke lokhu kulungile. Bese-ke ithi sibone lokhu u-angle ACE u-congruent ku-angle DBE ngoba ama-vertical angles ayalingana. Lena-ke ayenzi umqondo-ke lawa akusiwona ama-vertical angles, asinawo nje ama-vertical angles lana. Ngendlela edwetshelwe ngayo lento lena awekho nje ama-vertical angles. Ngakho-ke nala u-ACB no DBE akusiwona ama-vertical angles lawa womabili, awekho vertical, asiwona ama-vertical angles. Ngiyacabanga-ke manje ukuthi njengoba sitholile lokhu okungasikona umniningwane ongasiwona lana ukuthi sesiqedile-ke manje lana ngoba sesiwutholile umniningwane ongasiqiniso. Lawa akusiwona ama-vertical angles. Kulo mdwebo lona ama-vertical angles asinawo nje kwasanhlobo. Ngakho-ke njengoba bathi ama-vertical angles, cha akusilona iqiniso. Awuthi sihambe siyohlola laphayana sibeke lapha ukuthi sithi lokhu. Bese-ke awuthi-ke sihlole lana, yebo ngempela siqinisile. Masibonane komunye